Kalampung Elekai Balatip Kumko open to all 18 above Football League Knockout Tournament 2021 Balapnya da WJDSA District Sports Association Kalapoi Shagabakun Menin Kaskisa Jan Hakajinga Kun Final Hapdeng Ñiaw Wasa United Football Club Persha Yaka Luti to Bear Yalong Sport Club Hamadan Kyang Ba Stadium Lathalabo Dongmingi Joai Hakane Kalampung Mentau Snem Kakunhun Yaleka Jong Ñiaw Wasa United Football Club Kalalongkum ka lahduh da ka bakala penlim sendon ya ka luti to bear Yalong Sport Club haka final da henreu gol la not haba phashe ka jinga kun final jong ka ne ka lempong kalalong ka bakham no shiliang hapadeng kini ki art ligi kinhun haka bak kinhun ya lekai jong ka Ñiaw Wasa United Football Club haka jinga kun jong ka last step kala tep hadu san gol la not pat yakini ki gol la tep da ubaya hun lang teriang ubala tep marwe hadu ar gol haka minit ka bakat ar bat ka minit ka ar fu pra u dashgan suklain u George F Rinklem bat u sanjini dikar kila yo ban tep marmar ka we ka gol kata haka minit ka bar fu ka minit ka balai pesan bat ka minit ka balai fu pra data haka minit ka ba pra fu ba ka Ñiaw Wasa United kala yo ya ko pat ka gol lang ba ka penalty haka ba urangi le ka jong ka wai ba nong tudu ula shim ya ka ni ka benta ban shoot ya ka penalty klem na pen le no ai ula tep da ka basuk ya ka te ka shi gol haru ka bukut jong ka jing khun jong ka jing ka lamin ka Ñiaw Wasa United Football Club kala tep gol hadu henreu la not bat ra sndon kum ka nam la do jong ka ne ka lempong open to all 18 above Football League Knockout Tournament 2021 yaki khusnam shakiti ki arkan hun ke bakan top yaki trophy ki medal lembat ka song pisa lasam do kongsan harangat ka jingpenya jong ka WJDSA District Sports Association kat baya kanam man of the match jong ka ne lempong la yo da unikil dekhar jong ka Ñiaw Wasa United Football Club bat ya kanam top scorer la yo da u midaya dekhar bat ya kanam top scorer la yo da u midaya dhar jong ka luti tuber Yalong Sport Club kumbat shupen kenmau barok ki kenhon ki balwan banda shimmenta haka ne lempong ki don hadu khat atli bakun thup ya ka Ñiaw Wasa United Football Club ka luti tuber Yalong Sports Club ka New Hill Sports Club ka Klichnong Sports Club ka Lum Kerwiang Sports Club ka Panelier Sports Club ka Mulang Yalong Sports Club ka Kse Sele Yalong Sports Club ka Pasi Cultural Sports Club ka Caroline Sports Club ka Chiliang Rai Sports Club bat ka Mukla Sports Club